si imisozi, ahubwo tugomba kuyisigasira imisozi n'inzuzi n'ibishanga n'ibidukikije Imana yaduhaye. Ariko isi iyo bayivuga ni imikorere yayo nuko ibayeho. Kandi n'imyaka mikeya ndabahanuriye, nitutaguma muri Kristo ngo duhindure imitekerereze n'imiterere, tuzaba inyuma y'abazungu, tuzasigara natwe dusoma imbwa. Nuba amaso mu gicuku uzamenya ibishingwe uko bingana mu rusengero, uzamenya ingano y'ibishingwe mu gihugu, uzamenya ingano y'ibishingwe muri quartier, uzamenya ingano y'ibishingwe iwawe mu rugo kubera ko wabaye maso. Ikindi kandi uzamenya ibyo utakoze neza mu mwanya wawe. Nibwo batumije Moridekayi kugira ngo Isiraheli niteka bari barikiriye Hamani riburizwemo. Reka ngubwire nuba amaso hari ibyo uzaburizamo. Tuzajandwa kubw'ijambo ryawe, tuzasarurwa kubw'ijambo ryawe. Tugiye kumva ijambo ryawe, tugene ijambo ryawe. Uyu yaremwe n'ijambo, ni muto ku ijambo, ariko wamuhaye ijambo kandi ijambo ni uri kumwe natwe. Mana mugire neza mu izina rya Yesu. Naringeze ahantu mvuga ngo Yesu yirukanye abantu mu rusengero kubera ko bari baruhinduye urw'ubucuruzi. Ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe ako kagozi yarakazinze ngo gahitwa nk'inkota ngo ikebera mu giyombi. Umuntu wese wakitegerezaga ntakabone kakagozi kandi ntiyigeza akitwaza yagatoraguye aho. Imana iduha impano n'ubushobozi bw'ibyo dufite naho dukorera. Ibyo yabwiye Mose ngo ufite iki ntacyo yamutumye, icyo yari afite nicyo yakoresheje. Imana ihindura imiterere yawe ikayihindura imbaraga zawe. Bagana mu gitabo cy'ibyahishuwe ngira ngo ni kuri 3 no kuri 20 ngo dore ndi kuruge ndakomanga ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye ku bwende bwiwe akaza agakingura nzinjira muwe kandi nimara kwinjira nzasangira nawe. Hari umugabo utuye aha ku Kibuye witwa Rutanga ngira ngo sengera muri restoration umupasiteri yaranditse yaravuze ngo ubushake bw'umuntu ngo ni umutungo gatozi ngo Imana n'abantu batavogera. Kuda Imana yoge ushatse wayemerera, udashatse ntiwakwemera. Naho umuntu we arorosha kuti ibyo umuntu yatekereza. Niho Yesu yagaragarije imbaraga bwa mbere ni mu rusengero. Cyo cyatumye arutindaho Imana igumugisha. Aho yagaragarije igitangaza cya mbere ni mu bukwe. Uko yamakwe mwononye Yesu yigize ku butaha bw'Ikana. Igituma yacu atavugwa n'ayandi y'icyo gihe nuko atatashwe muri ubwo buryo. Kuko umuhungu w'Ikana gasumwe washatse nuko hari Yesu ariko yatashe. Ariko ayo makwe yose abantu bahinduye Kristo ariko bakayakora mu bya gipagani nta Yesu ubu yarimo. Cyo mucumbe neza. Uzane nagize ngo nkanjije nyine uvuga biriya pasiteri mu Kristo ngo yagize ibyishimo ngo avuye mu gikombe cy'icucu cy'urupfu ngo abona abandi bagenzi aravuga ati rego sidinje nyine muri urugendo ngo bimusubize intege mu bugingo. Iyi forme yo haba ibintu bibiri, haba forme na fo. Icyo hanze housing n'imbere nzanye ibipapuro byapfuye bitagira agaciro nkabishyira muri envelope nziza mu muhanda bayitora bagira ngo ni nziza. Nzanye amadolari kayashyira mu cyenda gishaje habe n'umusazi ngiye yatora yagira ngo ni imirera. Ndashatse kubabwira iki rero, forme ishusho yo hanze igira akamaro. Ubonye umusirikare nubwo atazi kurasa baguteye wamuhungiraho. Ubonye umuntu wambuye tablier y'ikiganga atazi atarafite termometre wagira ngo arakuvura inzoka cyangwa korera kandi atazi n'ikinini cya paracetamol. Forme igira akamaro. Kandi akababwira nta kintu cyahinguranye umutima kitabanje guhera ku mubiri. Ntawagira umutima mwiza afite umubiri mubi. Ikimenyetso cy'umutima kubera kutaja hanze ni umubiri kuko niwe uboneka uri muzumva neza. Yagivuze kiriya kintu ndatangara. Mumenye ko umubiri wacu ni coffre-fort kandi coffre-fort murayizi ni ka gasanduku babikamo amafaranga kufa kukamena ntibyoroshe. None se Imana yaduha amadolari y'umwuka yamarika ushira mu kintu kitari coffre-fort narwo nibanga. Hakika ya Mungu nuko nguko bimeze. Hanze hacu harakenewe, imbere yacu ni hizerwe. Biragoye kwizera imbere
inyuma hasuzuguritse. Tutashirigeze kuvuga ngo abantu bene abo ngabo ngo nanjye ngabagaya ngo none si Imana yo yareka kubagaya gute ngo nanjye nabagaye ngo na pastor yakomojeho. Reka tugaruke kuco twasomye. Umuntu ufite umuhamagaro arangwa no kudasinzira. Umutwe w'ijambo ndakubwira ngo reka gusinzira muri urugendo. Nukuri kwima urugendo suko gusinziramo. Ikimenyetso simusika cy'umuntu wahamagawe nutagira iroro ryo mu mwuka no mu mubiri iteka ryose. Kandi ibitotsi byombi birica. Ngashorera nkubwiye kwigisha nkava ariko ukuntu ubusambo ni ikintu gikomeye. Timbyamone yo twiyarurira ku minsi mikuru muzirinde kwarura mugitangira. Muzagishira duke kuko hiri uraza kwasanga ibyo ukunda kandi wujuje isororo uburaho bushira. Nico gituma mubona abantu benshi barura byinshi atari kugira inda nini ari uko ibyo bashaka babisanze hirya mbamaze kwica isahani nabi. Ubungubu Bwana sifuwe sana. Ndikumva za diskete ziza zasaze ariko mana reka zisubike gatoya. Tubanze turamuri Imana yacu biganza. Haleluya! Amen. Hatukuzwe. Reka gusinzira umugondora josi muri urugendo. Nuko ito si byiza. Ndetse abahanga bavuga ko umwana agomba gusinzira amasaha 8 mu masaha 28 kugira ngo akure. Naho umuntu mukuru agasinzira 7. Umubona abantu barwara indwara nyinshi zo gukenyuka amaraso nuko bakora cyane. Yigaze tubwira Pastor Sunzu umuntu umwe ngo yari kuri computer. Ngwashe telefone ara kubuta. Allo ngo agira inyota. Atumiza fanta, umpe fanta. Fanta koka. Abantu bari gurate kwa maboko arimo yandika. Akanwa kakavuga. Akanwa yo kayimwaga. Amaboko niyo yifataga bayiterekaho. Yirirwa haburira. Turi toropure. Umugabo mwarandika ngo tidukore cyane ngo kugira ngo dukungahare cyane. Ngo ariko kandi ntidusenge cyane ngo tureke gukora ngo niho tukizwa cyane. Ngo guhuza ibyo zombi tukabibonera umwanya. Ngo nibwo buryo bwiza bw'imihindukire myiza. Ugasenga umwanya wawo ukanakora umwanya wawo. Ngo uhujije ibyo ngibyo ukamanaginga. Nico cyongereza cyonyine nzi ku managinga. Ubihuje ubimanaginze ukabyegeranya bihinduka impinduka zikomeye nziza. Asifuwe sana. Simba uje gusinzira. Ariko ibitotsi by'umubiri byakoze kabutindi muri Bibiliya. Ibi by'umubiri gusa nibyo byakoze kuri Abrahamu. Yaracitwa Abrahamu. Tiyasinziriye mu mwuka ico gihe. Imana imukuye muri Uru wa Karudayi. Mvuze amateka natinda tumugaruraho gusa. Muzi uko yaje. Icyatumye yaza ngo nuko yatekereje ku Imana. Atayiterura ngo ayikinge imvura ngo ayikinge n'izuba. Sera mubwira ati mwana wanjye iyi Mana yacu ihuye nakavura udushayi gusa irajwenga. Kandi yahura nakazuba gusa kagasasa kandi gatoye irabaragara. None nta ngusize ku Mana. Kayiterura wihangane kuri aya mazi mada. Bagushakira ndi. Kayiterura ku Imana. Terura data yahinze. Bwira ni mugoroba tugafukama. Tukayambaza. Esuku iraturusha imbaraga twe tuyiterura. Ngo se gutekereza gutyo gusa. Imana iravuga ngo nubundi nari ntekereje umuyoboro uzanyuzamwo ihumure ry'isi ari we Kristo. None ndawubonye. Reka nkubwire Imana igukoresha hari cyo banje kukubonana ntigiparamiya. Sinkonkobosi simvura impangukano. Harakati kubonamo. Kakandi niki kizikurikiye. Iravuga ngo kuva none tushobora gukirira muri iki gihugu basenga ibigirwamana na sotera. Ngo nzagukiriza mu gihugu cy'isezerano uzakwereka haguruka. Uje utazi arahaguruka. Ngo agera habwira Imana atiko warambwiye ngo uzangira umuryango munini. None nkaba ngunze. Imana yamubwira ati ndatekereza ari Abrahamu. Kwa ahubwo uruzaro rwanjye uzarumpera muri uyu mwana. Umugaragu ba mu rugo i Damasiko. Imana yavuga toya ni muri ukigirwa uruzaro rwawe. Ariko ngiye kugukizamini. Yahandi twasomye. Musafiri uliye njiani watamani nyumba ya babako. Sikiliza sasa makengele
yapigwayo huko juu kwetu, utakuwako huko katika mkutano wa Wakristo, huko mbinguni kwa raha ipita yufahamu. Utakuwako huko wakati wa kuimba wimbo mpya wa kumsifu Mwokozi siku zote. Ricky Warren yaravuze ngo iyo ukora umurimo mu mpano yawe ngo ni byiza, ngo ariko iyo wongeyeho n'undi utari mu mpano ngo ni ikimenyetso simusiga cyo gukura. Bwana sifuwe sana. Agi nimwumve neza ngo ugomba gukorera mu mpano, ngo ariko bakora n'indi nyiza wumva atari n'impano ngo ico ni ikimenyetso cy'ubukuru. Agiye kuvuga aravuga ngo quand vous mûrissez spirituellement vous présentez un plus grand nombre de dons. Iyo umaze gukura mu mwuka ugaragaza n'izindi mpano nyinshi abantu batari bakuziho. Imana imbazwe. Fata imfizi inka yiriza imaze imyaka 3 yicemo kabiri arabikoze. Fatiriza ibuguma ry'ihene imaze imyaka 3 uricemo kabiri. Fata imfizi y'intama imaze imyaka 3 uricemo kabiri kandi bica ujye uzerekeranya. Ufata icyana cy'intungura n'inuma bizo ntubyerekeranye. Numara ufata ikizinzo inkongoro ziraza kwitura kuri iki gitambo ngo haye ikizamine cy'ibitotsi. Ukumusinzira igihe cy'ikirengarenga tigeze asinzira ikirengarenga kitari cyaza. Igihe cy'akagoroba turi mu itorero rya Samuna ya nimugoroba nico gihe abantu basinzira. Inkongoro yaza ukayigurutsa, inkongoro yaza ukayigurutsa, inkongoro yaza ukayigurutsa. Ngo igihe cy'ikirengarenga agiye gusinda ikizamine ni igihe cy'izuba rya kibera inka yarindi ubona mu mpinga abari mu mubande batakirimo baribona, uri mu mpinga nawe ntaribona uhari. Mu yandi magambo riba ryareze ribasezerera kure ngo rigere nyine ryarigiye kurenga ngo atsinde. Inkongoro ntiyazaga nijoro ngo afatwa ngo n'ibitosi ngo z'ubuticura agwa gacuha arasinzira. Inkongoro iba yamubonye gahoro. Reka nkubwire uko tidutinyirwa ico turico, dutinyirwa ibyo dufite, dutinyirwa itubamo. Kandi umuntu usibye avuga n'ibyo ari byo, uwo ari we niwe muntu. Ushobora kubabwira amagambo menshi hano mugataha ntacyo mufashe. Naririmba igitero kimwe cy'indirimbo mugafashwa abandi kamandiko bakayandika. No kuvuga ngo ico ndi mu mutima nico kigaragara. Arasinzira. Inkongoro iba yabonye igitambo gisimbiho iracanduje. Nukuri abantu benshi bari gusinzira igihe cy'ikirengarenga, ariko Imana idufasha cyane. Murembe yaravuze ngo mimi mwenye hatia nilikombolewa, alipojitoa Mwokozi alizarauliwa na kukataliwa ili atupatanishe na Mungu. Aravuga ngo dhambi zimetungikwa msalabani alipojitoa Mwokozi. Aravuga ngo namwambata Mwokozi sitaki kumwacha kwa kuwa alinifilia. Imana himbazwe. Ariko twazamura Imana yacu ibiganza. Haleluya! Dumu katika imani. Ngiye gutanga rero 15 nukuri ku Imana. Natanga ebyiri ngasarara, natanga nyinshi sinsarare. Nasanze isonde ryaza haleluya ni ribi. Ngiye gutanga 15. Dumu katika imani. Haleluya! 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 Umunani zirindwi nizo zinanira. Tuzamura Imana yacu. Haleluya! 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 Tusigaranye ebyiri ziradushiranye. Tuzamura Imana yacu biganza. Haleluya! Haleluya! Atukuze Yesu. Imana ibona ko wasinziriye ari Satani yabanje kubibona. Cyo ni mucumve. Ngisubiyemo. Imana igutura ibitotsi, igushinja ibitotsi. Satani yarabibonye kare.
muzi kadahumeka cya kintu bashira mu mirima bakashambika amakoti ngo ni umuntu inyoni zarakimenye irazi kagira itya akayaga kanyura cyati umuntu araje kakaguruka igihe cyituze nta muyaga karuha kakabona si umuntu kakabona abantu baturutse hariya baratambutse conti kihavuye bwaca mu gitondo wisuma kikaza cyaruha kikitura hano kubituko umuntu ntavuze si umuntu ndetse ngo byaruha inyoni kakorera n'ibindi birenze kuhitura reka ngubwire satani ukwaza abantu imana imenye ivuga integeke zawe satani yarazimenye inkongoro niyo yamenye mbere imana itari yamubwira ngo wishe isezerano inkongoro yituye ku itambo ushobora kwihisha ariko integeke zawe zarazigiye zishira burya umuntu ahomba mu iduka mukagira ngo yahonze umunsi yakinze yari afite imifuka 1000 habanza kugenda 500 hasigara 500 akopa 300 wowe yakopye yigendera mu Mombasa asigaye na 200 atagiciye kwishura inzu akayakopa mu nshuti ye muzabona amafaranga muzayanzanira agakinga mukagira ngo yahomze uwo munsi nawe yahomze wa munsi wa 500 mucumve neza ukimodoka abantu basuzumisha ugira ngo ni nzima ariko bazi kubita muri control technique batifuye ibyuma byinshi uko abantu barasinziriye ariko turashababona mu mirimo barashafite ikizinzo ariko ko baratura ibishito ariko ndata haleluya nigeshizo bagikirengarenga reka nihute ngo rasinzira imana iraza imugira ngo kubera kutsinzwe ubwoko bwawe buzagukomoka imyaka 400 ariko bamaze 430 ese imana yibeshe imyaka oya imyaka 30 ya mbere bivugwa ko nta buretwa bakoraga imana yavuze imyaka y'uburetwa hari akiri faraho ubakunze wa wundi watumye Yosefu yima akaza bagatumira na se Yakobo ngo amari gupfa bakora imirimo y'uburetwa naho byabereye reka ngubwire nukuri turasinzira uburetwa bukinjira turahunyiriza gatoya uburetwa bukinjira kandi dusinziriye dufite amasezerano yari afite amasezerano dufite izazano rimwe rikomeye twese duhuriyeho ryo kugaruka kwa Kristo Bwana witasifiwe abahanuzi barabivuze n'abandi bagabo buzi ubwenge barabivuze hari umugabo witwa Luther yaravuze ngo Dieu ne peut pas supporter et ne pourra pas supporter non plus ce monde impie pendant très longtemps le temps vient où le règne des abominations prendra fin disobanura je le répète Dieu ne peut pas ne pourra pas non plus supporter ce monde impie pendant très longtemps le temps vient où le règne des abominations prendra fin Wimana ntishobora kandi ntishaka kwihanganira ngo yisi yibyaha ngo igihe cy'ingoma ya Sakirirego kigiye kurangira umugabo witwa Ladley aravuga ngo kugaruka kwa Kristo muri ryo sezerano itorero ryubatseho hakika ya Mungu hagiye kuvuga witwa Wycliffe aravuga ngo tuzobura kubona uwo munsi ngo nimuze dufatanye ngo n'umuhanuzi ngo kwigwa cya Patimo ari we Yohana ngo tuvugire rimwe cyari ngo ngwino mwana dufite isezerano ryo kuzagaruka kwa Kristo tidusinzire dufite iryo sezerano hari undi mugabo wa kabiri wasinziriye navuze ngo ndihuta hasinziriye Sawuli ari ku rugamba narahumiwe afite abasirikare 1000 kandi by'indobanure kuko igihugu cyafata abasirikare ba RDF bagafatamo 200 bitatu batoranje ba parakomando bashaka bagasinzira sigitangaza kandi ntibasinziriye muhira basinziriye iruhande rw'ubuvumo ku musozi witwa Zifu mu butayo hateganye n'imisozi yitwara Akira niho ngo bari bamaze kubwira Sawuli ngo niho Dawidi yahungiye Dawidi yohereza abamaneko amenya neza kuko araho aryamye azana akagabo kitwa Bishaya chief escort wiwe baraza nijoro ngo basanga abantu bose basinziriye ngo na Abuneri mwene Neri chief escort wa Sawuli nawe yasinziriye Abishaya aravuze ati none umwanzi wacu turamubonye tindatikura
icumu rimwe gusa mpamanye n'ubutaka, ningira kabiri ubimpore. Dawidi aramubwira ati sigaho, sinshobora kwangura icumu ku muntu wasizwe amavuta. Ati cyakora tumucaginge, uko abantu barasinzira baracagingwa. Ukuri kw'Imana yo mwijuru. Umuntu wese wasinziriye aracagingwa. Uko abantu barasinzira bacagingwa, bazamwabura. Kandi Imana igukuyeho igikundiro, abantu barakuvogera. Nubwira ikibazo ntuzarwane n'abantu, rwana nawe ubwawe. Kuko umukozi w'Imana yatubwiye ngo ikintu ca mbere ngo ni wowe ubwawe. Integeke zawe reka kuzegeka kuri rubanda, bafite aho bahereye. Waracaginzwe, ninde muntu utagukubita, habe n'ufite umukongoto yakwica. Nimwumve neza, umuntu ufite mashini gani bakayimucaginga, niwe muntu umunyabwoba kuruta usanzwe. Ufite icupa yari mutera mu maso kuko nta kindi bakimutinyira. Ico bagutinyiraga warasinziriye baracabura. Nico gitabo basigaye bakurira bakakuvugaho n'ibindi. Kandi nibagira ico bakuvugaho, reka kurwana n'abantu, rwana nawe ubwawe. Umunsi bavuga ngo muyoboke yabaye gito, ngatangira kwiburanira, urwo rubanza sinarutsinda. Kuko ubwo imbakorera hagati mu ntozi n'abatari babizi barabizamura. Ariko umunsi mwambeshyera nsubira mu buvumo. Ndababwira uko Dawidi yabigenje. Akagabo kitwa kamwe kukaramututse, ukaramutuka cyane kakagaragotse ariko ikinyogo cy'ikigoryi, ngo karamutuka cyane ngo karuha, ngo gatambika n'umusozi uteganya naho yarari, ngo karamutuka nabi. Haba batari kwishano byagututse wakuye ubwo. Aravuga ati uyu mugabo ntahoranyura ngaha, ni yewe subiye inyuma. Uyu mugabo ntiyatinyuka kuntuka, ni yewe ngiye gukora ibintu bitatu. Ngo abwira abagore arabasezera biwe, titwongera kurarana namwe, ngiye mu butayu ku musozi. Icya kabiri, abavuzaga inanga n'ingoma bacurangira, muceceke ntimubwire kuncurangira. Uyu mwenda wa cyami nambaye ndawambura, umusere ushaka nawe wambare, ngiye gusubira mu butayu. Nibagira icyo bakuvugaho, reka gusubira mu bantu, subira mu butayu. Reka guhangana n'abantu, hangana nawe ubwawe. Icyo wanyazwe nico ukurikiranweho, icubuze nico binjiriyeho mu cuho watanze. Niwe watanze icyuho cyawe. Isuzume. Ngo mukuraho agacuma k'amazi, ngo n'icumu, bakeba no ku mwenda kinyitano hepfo. Muzi icupa ry'amazi ni ijambo, ko abantu batifakigira ijambo basigariye mukunga. Umukungu ukaba ijambo, kwa amasengesho, kwa bakwerekwa, kwa bihuduma, kwa Pasaka, kwa Noeli. Habe n'umuntu twazanye hano imbere ngo tumusengere, tukavuga ngo tumusengere mu birenge, kaho bijya bivuga. Ibirenge bigico bikora ibi ndabikunda cyane, ariko nanone haraba bigarukira. Hari ijambo rigenda abantu cyakira ijambo, amucaginga nintwa turi ku rugamba, icumu ry'urugamba ngo agere hakurya ikinyita hangaha nimya n'ukwambara n'ibintu bidutase n'icubahiro cacu. Iyo umuntu timwabona umukozi w'Imana yakoze bwa burya tubwira ngo ni murebe, timwabonye ko asa n'utaberewe. Ikinyita rero ndeba bagikebye hano, waseruka hehe uko abantu ntibaberewe, ntibikwijije nta cubahiro bafite. Nibyo Sawuli yambuwe. Wagera hakurya Dawidi aramuhamagara, Abuneri ati atukwiye kwishwa, tiwigeze ucunga shobuja neza. Undi ati mbite, ati se agacuma k'amazi ka shobuja karihe. Barahebuye. Icumu ririhe, reba ku mwenda we. Sawuli ngo ayiwe, ngo uvuze ko umwana wanje ninde. Iyo umaze kwambara imbaraga n'abanzi ubabera umwana. Reka nkubwire hakika ya Mungu, adui zetu watutafuta mchana wote hawatatupata. Tumezingirwa na nguvu za Bwana, sisi tumefichwa, hawezi kutuona. Oh haleluya. Sitaogope, Bwana wa majeshi yupo upande wangu. Nimezingirwa na nguvu za Baba, mimi nimefichwa, hawataniona nilipotupwa na kuhangaishwa. Alinitafuta akanirehemu. Oh haleluya. Sitaogopa, Bwana wa majeshi
yupo upande wangu, nimezingirwa na nguvu za Baba, mimi nimefichwa, hawataniona. Tuzamurimana na kibiganza. Haleluya! Dore ikintu cyabaye. Sawuli atangira guhanurira Dawidi, aravuga ngo menye neza kutanyisho wageze hano urandusha gukiranuka. Reka nkubwire, kiranuka n'abatagukunda arico bakuziza. Usare wavuze neza umukozi w'Imana ngo bashatse icyaha kuri Daniyeli hanze kuri tere barakibura ngo bagaruka kugishakira mu nzu y'Imana. Iho impamvu barayibonye si yose bamujijije, barayiremye tiyari hari. Ariko Pastor Simeo na Pastor Muyoboke bagahera iwacu mu rugo badushakira impamvu, bavi iwacu bakaja kwa Rusakane niwe sogokuru, nawe uvuge sogokuru wawe uramuzi mutima. Bahava bakaja uko bazamuka tukagira kwa Muregaco, tukagira no mu Bahire, tukagira no mu Banyabyinshi, tukagira no mu bandi, tukagira mu Banyarwanda n'Abanyafrika. Bombora icyaha gusi wanje honyine, iwanje gusa nicaranye n'umugore birahari. Turi babiri gusa, nta wundi muntu wa gatatu ari birahari. Daniyeli barashaka barahebura, basubira mu nzu y'Imana ati turahebuye gica. Wabashakira kuri tere mw'abantu, niho mwambarira ubusa, niho musomanira, mukagira ngo mwahawe freedom yo kubikora. Nyamara hariya niho hari ubutumwa. Nimba araho mugomba kwambarira neza no kwitwara, ni hanze kugira ngo ababareba bahere ko bashime so mu ijuru. Yabivuze service Imana ngo umugisha mukozi w'Imana. Naho cyakabiri yaramubwiye ngo menye n'ukuri kuzaba umwami wa Isiraheli. Reba umwanzi wawe kwimika kandi yaguhigaga. Cyagatatu yamubwiye gikomeye ngo ni wimba ingoma ngo ntuzangibagirwe. Cyatumye vuga ngo aduize tuwa tutafuta mchana wote hawezi kutupa. Zingirwa na nguvu za Bwana. Mimi nimefichwa. Hawezi kunipa. Uwiteka Mana isumba byose. Uwiteka Mana ikiranuka muri byose. Niwe Mana ifite byose. Niwe Mana ifite umurongo wa buri muntu wese. Niwe Mana izituma twumva kuko bikwiriye. Umwuka wawe ukatuyobora mu byo tutakagombye kugeramo tukabigeramo. Umwuka wawe ikagwire muri twe, atwigishe neza ibyo twumva muri kano kanya kugira ngo tumenye ko ari ibyacu bidukwiriye tugomba kugenderamo tukabyigeramo tukabikoreramo mu gihe cyacu cyose tukubaho, kugira ngo imbaraga zawe n'ubwiza bwawe bukomeze kudutwikira iteka ryose. Amen. Bwana wetu asifiwe. Imana ishimwe cyane kuduhaye n'umwanya mwiza. Nari mvuze ngo atangira kumwatura amagambo, aravuga ngo ni wimba ingoma uzanyibuke. Cyo cyatumye Dawidi afasha urubyaro rwa Sawuli. Turi mu ntambara natwe. Cyatumye Pawulo yandikira Abefeso arababwira ngo nico gituma bivugwaho ngo wowe usinziriwe kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Turwana n'ibintu bitatu. Turwana n'isi, tukarwana n'umubiri, tukarwana na Satani. Niko Sostene yaririmbye ngo Satani n'umwanzi wawe yaguhugije umuremyi akubwira iby'ibinyoma nawe uramwemerera. Ariko avuga irindi jambo ryiza, dusezerere Satani mubyiwe tugenderamo, mubza hano mu bitotsi bibi dukurikira Uwiteka. Isi si ikindi nuko tuvuga igifaransa, nanjye ndabizi ko abantu batacumva, ariko nkabura irindi jambo nza gusobanura. Isi ni imiterere, isi ni imiyoborere, isi ni opinion uko abantu babona ibintu, isi ni mode.
nicyo cyatumye umunyabwenge avuga ngo le christianisme n'est pas une doctrine, c'est un mode de vie. Ntabwo ngo ubukristo ari amategeko n'amabwiriza. Abisiraheli bayashizeho y'ubucogocogo kugira ngo bananize rubanda. Ubukristo si amategeko n'amategeko, oya, ngo ahubwo nuko umuntu abayeho. Wowe ukora uraruta wowe uvuga, wowe ucecetse ukora uraruta wowe usakuza udakora, cyangwa ukora ibyo utavuga, udakora ibyo wavuze. Reka mbabwire bene data, imiterere y'isi iratwisha. Ejo bundi numvise akantu, hari umukobwa leta y'u Burundi yihakanye ku mugaragaro ngo yagiye mu irushanwa ry'ubwiza, agenda yambaye uko yakabaye, yambara gusa uruhu rw'umubiri we, ngo shikape Burundi buramwihakana, ngo leta irahakana Burundi, iravuga ati reka mu ndangagaciro z'u Burundi ntitwatuma umuntu umeze gutyo, Burundi buranga. Ariko uwo mukobwa abamwije baramubwiye ngo kugira ngo ugaragare kuri mwiza, mwe abaharane muri injira uko mwakabaye, abakobwa barinjira. Niyo mode de vie, niko abantu babayeho. Ni opinion, isi si imisozi, ahubwo tugomba kuyisigasira imisozi n'inzuzi n'ibishanga n'ibidukikije Imana yaduhaye. Ariko isi yo bayivuga ni imikorere yayo, nuko ibayeho. Kandi n'imyaka mikeya ndabahanuriye, nitutaguma muri Kristo ngo duhindure imitekerereze n'imiterere, tuzaba inyuma y'abazungu, tuzasigara natwe dusoma imbwa. Ntibizatinda tuzazisoma. Barambwiye ngo nani Kigali abakobwa siga birukana kuri sport bafite imbwa igera ikamuherekeza, akumva afite ifyeri imbwa yamuherekeje. Kimubizi mu makartier ahenda, hari imbwa igura miliyoni, igaburirwa 200,000 budget yayo ku kwezi. Nazo zarakunzwe no mu Rwanda no muri Afrika. Ukunti turi ni ikimenyi iki gituma tukimeze gutya nka neza bukeye nuko tukiraha. Imana idufashe. Cyakabiri ni imibiri yacu. Imibiri si amagufa, si inyama, n'ibyifuzo. Mu Gifaransa bita la nature pécheresse. Handi Paulo yavuze ngo ninde uzankiza, ngo uyu mubiri utera urupfu, ngo ariko azakizwa ngo kubw'umwami wanje, kubwa data Imana unyuze mwana wayo yohereje hano ku isi, ngo nibwo nzakira. Ariko ngo yakusindurukanwa ngo ninde uzankiza uyu mubiri utera urupfu. Reka mbabwire, si umubiri nk'amagufa, si amano, si amatwi, umukozi w'Imana yatubwiye, oya, n'ibyifuzo bita ibyifuzo bibi. Uko abantu benshi ntibasambana, ariko bakora za caresse impure. Ntibasambana kuko dushingira abahungu n'abakobwa babanye, abatarasambanye imbona nkubone barasomanye baratindana, kurya nta kindi cyasigaye, ico utoba gusa ntiwarwara sida, ariko imbere y'amaso y'Imana uri umusambanyi wo gupfa. Hakika ya Mungu nimushake muzabashingira ngo nukuri turashima Imana, umukobwa ngo yarinze ngo bwari kigeza burinda, gusegeza amahirwe Imana imuhishiraho. Abageni benshi baraha basi bashingiwe barabizi ko ndi kuvuga gutya bagahita bapointa, kandi kibabuze kuririmba ngo se nturu wanje su wawe wigenga utaramuhabwa. Sizo nyigisho zanje, ndashaka kubabwira gusa umubiri ukuntu udutera ibibazo. Gatatu ni Satani, ariko muri ibyo yaririmbye neza, yaravuze ngo Satani n'abadayimoni bazahunga mu masohe, abisi babagurano azaza ngo ababature, kandi amahoro azatwara isi, azaca intambara zishire, ahindura ibibi byose bishya, icampakaza datinze umwami Yesu bwazaza. Turakuri kw'Imana, haleluya. Umwami Yesu bwazaza, umwami Yesu bwazaza, tuzamureba donyorwe. Cyanyuma kikavuga, reka gucuranga, bagenzi tube maso, duhore tumwiteguye, nukuri data bujuwo ntawuzi igihe azazira, azaza nguko. Aya makuba yamareho, duhumure dutegereze icyampakaza. Imana ihimbazwe cyane.
satani yize histoire pasiteri. Hari periode yiswe ngo ni moyenage. Moyenage si moyenage kuko ni moyenage, tuvuga ngo ni moyenage, ni moyenage. Ni igihe kiri hagati ya antiquité na temps moderne. Ico gihe nico gihe idini rivumya. Nico gihe bashushanya ka satani nk'ingende. Ikirizo kirekire utumwa tumeze gutya, imihenga n'udutwe. Satani c'est une caricature ridicule. N'ukuyobya uburariya. C'est un ange déchu. Ni marayika waguye. Ngo il a une intelligence sans précédent. Agira ubwenge butagereranywa. Il a une logique sans défaut. Uko atekereza yangiza tikugira ikosa kuri we, ariko ukarigira ko yagiriye nabi. Ngo il peut changer toute situation à sa faveur. Ikintu cyose yagihindura ku nyungu ze. Ujye ukena akagukoresha nk'umunyamaganya. Watunga akagukoresha nk'umunyabwibone. Wagira agakarisa gato ugahera uvuga ngo Imana yaragusondetse. Wagira rinini ukagira ngo uri gihangange. Il peut changer toute situation à sa faveur. Umuntu waryaga bisanzwe iyo imuhaye ibyo kurya yibagirwa ko yanyuzaho. Umuntu wambaraga ibisanzwe yambara neza agatekereza ko atanyuzaho. Ufite amafaranga ntabe gisambanira bamuzi agahirika indege kuza gusambanira mu kindi gihugu no mu wundi mujyi. Ikintu cyose gihindura ku nyungu ze. Uzubyara abana benshi bakakubera umutwaro uri umukene ntibige. Umugabo umwe yaravuze ngo yagize ibyago kandi umwana nawe ngo kabiri yatsinze. Kubera ko uwa mbere yari yatsinze ntiyiga. Ngo kabiri ngo atsinda aravuga ngo yagize ibyago kandi ngo kandi umwana yatsinze. Ntimwumva ko gutsinda kwari kwiza, ariko kubera ko batsinze batize bibaye ibyago. Wagira inzu iherenda tubukirara mu nzu z'abene wanyu, wagera ugatangira kwikoroza no kwikankamura ko ntabo. Satani ahindura ubwenge bw'umuntu yatamenye neza ku nyungu ze. Wabingumba ugashakira abantu aho batari, mugashwana n'umugore ngo niwe ngumba kandi mutayizi mwe muri barabwiye ku bitaro ngo mwembi murakora. Nawe turwana. Reka nihute nzasoze tuve mu bitotsi by'umubiri. Ndavuga ibitotsi by'umwuka ni marasoze, nta bindi mvuga byinshi. Abagore babiri barasinziriye ku mubiri, ni ukuri kw'Imana. Umwe aryamira umwana undi aramwibwa. Barasinziriye bombi, umwe aryamira uwe undi arasinzira ntiyaryamira uwe. Baragenda baramwiba kubera gusinzira. Warasinzire wisha impano yari kurimo, undi arasinzira baramwabura. Uko niko abantu babayeho kubera ibitotsi wishizo wari ufite, kubera ibitotsi bagutwaye icyo wari ubitse. Hakika ya Mungu bose ni abanyabitotsi. Umwe gusa yaramurusha ubugome kwiba yibye umwana w'abandi nico gusa, ariko ibitotsi byarasaga. Ariko wasinziriye wese azayaburwa. Hari impano twagiraga twararimbaga isigatitira. Volume yacu ya mbere abantu barabikunze kubera ko twayiririmbye dutitira dusenga. Iya kabiri tubaba tangira kuba star, tangira gusenga ni fieri, tufaranga twatangiye kwinjira ihinduka umukororomzo. Iya gatatu ubungubu ni iy'isi usigaje kwiririmba ugahambagara abahanzi. Umungu aje wundi avuga ngo imigati yarabuze Yerusalemu ngo abantu bajayimo wabo. Ngo n'ubu yarabuze mu rusengero abari abarinzi ba gospel bagiye kurimba mu kabari. Abacurangiraga urusengero bari gucuranga muri boîte n'ibindi byinshi yagiye avuga namwe mwiyongerere. Ndashaka kubabwira ikibavandimwe, hari ibintu byacu bya mbere byari bikomeye, ibyacu bya nyuma ijambo ry'Imana tubwira ngo bizaba bibi kuruta ibya mbere. Volume ya mbere abantu barasenga, ya kabiri bakirara, ya gatatu bagahinduka abastari. Kandi umuntu yabaye umusitari n'ifaranga ziboneka mbere y'ubwe. Ngo ntimuba mukimubona, ninde muntu utaboneka. Soze mbabwira kino kintu, aho ni ku mubiri kandi byazanye ingaruka. Hari abantu basinziriye mu mwuka. C'est vrai ndihuse sigaranye iminota mikeya niyo nihaye. Umuntu wa mbere wasinziriye ku isi ni Adamu, kandi asinzira ku manywa kandi areba, asinzira mu mwuka. Iwe na Eva, Imana yarababwiye ngo iki giti kimenyesha ikibi n'iciza n'icungura ubwenge ntimuzakirya. Ariko inzoka irarambarara hasi irababwira ngo ni ciza. Babona ko ari ciza ku manywa, si toroshi batunze ngo bakiyoberwe, ni ku manywa y'ihango
kumanywa yaraje ababwira ngo se mwemerewe kurya ibiti byose ati usibye kimwe gusa. Satani atawubwiye kiriya mukirya ngo mureke ibi. Kiriya ni cyo gikuri Imana yanze ko mumera nk'imwe muri zo. Bibiliya tubwira ngo Eva ngo atangira kubona nyine kibaye cyiza. Reka nkubwire kwirusha kugwa mu byaha ugushwa n'icyo rusanzwe ubona. Ugushwa n'umugore mwari musanzwe muturanye muri quartier mwaririmbanaga intambuko yiwe nyuma y'imyaka 10 ikaryoha kuruta ya mbere y'imyaka 5. Ko mukubitije ati kandi ati nukunza aza ndeba nawe ni njyewe winaniwe. Iyo mutibugiye guhenda umuntu umwuzuriza umufuko tuzuye ati nubundi nije uyu mugore andamusave kikurutuwazi yajyanyishimira kandi yaranyivuye nije wifashe. Umuntu ndagushwa n'ibyaha byakure. Iyo umuntu yasinziriye mu mwuka gushwa n'ibyiraho yiba amafaranga yaraho asanzwe acunga arenganya aho yarasanzwe abika yanga abo bari basanzwe bahanye ibyanzu bakoroga n'abarakoranaga kandi hawo ngo inzoga n'itabi muri bo abantu barwanira kwa tuti kandi kari kabakwiriye kubera ko basinziriye ku manywa bafite impamvu zingana ururo zasobanuka mu bantu tizemerwe. Ariko intambara zose Isirayeli ko yavuze ngo niz'umwuka ngo ariko ingaruka zose zikabiza umubiri. Toutes les guerres sont spirituelles tandis que les conséquences sont matérielles. Ibi byose dupfa iyi mitwe yitwara gisirikare yica abantu mbere ibanza gupfa mu mitima ikabona kugira ikivuga ngo irimo irwanira ariko kitari cyo. Bazaboko aramuzica abantu kujya bapfuye mu mitima si bo mvuze gusa n'iyindi mitwe yica abantu niyo mvuze. Reka mbabwire kino kintu soza. Abisirayeli barasinziriye bagenda imyaka 40 ku rugendo rugufi kandi hari ku manywa izuba ryaravaga kuri kw'Imana. Mose yarasinziriye Imana yamubwiye ngo natunga inkoni ku rutare akubitaho kabiri kubera uburakari amazi araza ariko Imana yamubwira ngo tuzakandagira mu gihugu cy'isezerano uzagwa imisozi ya Moabu umaze guhagarara mu mpinga y'umusozi wa Pisiga watereye ijisho hakurya ya Lebanon warebye neza utuzi uruzi rwa Yorodani ngo yarahagaze arareba Imana yamubwiye ngo dore yuhuna ari kuzakugezamo ngo ariko kubera ko twigeze weresha izina ryanje ku mazi y'Imeriba. Yarasinzira ariko hari abantu babaye maso mu mubiri bakiza igihugu. Nimara mvuga babiri basinzi babaye maso mu mwuka bakiza igihugu. Nehemiya yabaye maso ku mubiri aza gutandura ibishingo kuntu bingana ngo yajanye n'abahungu ba 10 tazi n'ifarasi bajanye ngo yajanye n'imwe gusa kugira ngo Rwanda batabimenya ngo habe na bene wa Yerusalemu kigeze ababwira nijoro abamaso akiza Isiraheli asana inkike zari zarasenyutse. Ndibone huta simvuga birebire Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Abantu babaye maso ku mubiri Serusi yabaye maso ku mubiri nijoro bitose birashira abandi basinziriye. Hafata igitabo cy'ubucurabwenge hareba amateka uko agenda hasanga havuga ngo Bigitani na Tereshi inkoni z'umwami zaramugambaniye ngo zimwice ariko uwo mugambi uvumburwa n'umunyagano witwa Moridekayi kandi ubusesenguzi bwa cyami na enquête n'abatasi barabirebye basanga n'ukuri kimenye Bigitani na Tereshi baramanitswe ariko si umuhungu Moridekayi yahawe iki arekera ahamagara umuntu wari hanze ngo se Moridekayi niki hawe. Nuba maso mu gicuku uzamenya ibishingwe uko bingana mu rusengero uzamenya ingano y'ibishingwe mu gihugu uzamenya ingano y'ibishingwe muri quartier uzamenya ingano y'ibishingwe iwawe mu rugo kubera ko wabaye maso. Ikindi kandi uzamenya ibyo utakoze neza mu mwanya wawe nibwo batumije Moridekayi kugira ngo Isiraheli niteka bari barikiriye Hamani riburizwemo. Reka ngubwire nuba maso hari ibyo uzaburizamo hari iteka ryaciwe ku bantu uzaburizamo nuba maso. Reka soreze kuri abo ngabo navuga benshi soreze ku bantu babaye maso mu mwuka nitumara ndakutamba bukeya gatoya mbone gusoza. Imana himbazwe cyane tuzamura Imana yacu biganza. Haleluya. Bwana wetu wasifiwe. Hari abantu basinziriye babaye maso mu buryo bw'umwuka hakika ya Mungu kandi basinzire mu buryo bw'umubiri. Ndavuga abantu babiri gusa
ndavuga Samuel mvuge n'abakobwa batanu b'ubwenge n'Imana nsuza ndanarangije sinenda kubirangiza Yesu ntiyabirangije na Paulo ntiyabirangije na Muyoboke ntiyenda kubirangiza nuherekane tuzakomeza kuvuga kugeza igihe Yesu azagarukira. Imana himbazwe. Samuel yarasinziriye kubera ko ari umwana w'isezerano. Nyine rero musabye ngo numva umwana nzamugutura. Imana iramwumva imuha Ana. Ayo namateka sinyasubiramo. Kicaye kwa Eli Uwiteka ati Samuel asinziriye ati karame mwana aho kwirukira kumba na yaratarabimenya akirukira kwa Eli. Reka nkubwira wahamagawe n'Imana ariko uracyafite urujijo rwo kumva ijwi. Ndashoje ngiye gusoza. Imana himbazwe cyane. Ubwa kabiri bwa gatatu era amenya ko ari Imana. Uwo muntu naguhamagara umubwire ngo karame mugaragu wawe ari hano ngo yitabe. Imana iramubwira ngo nukuri genda ubwire Eli. Atinya kumubwira ariko yaje kwiba maramubwira ngo amakuru azumvikana hano amatwa azayumva ngo azacura injereri. Ariko biramenyekana ngo uhereye Idani ukageza i Berisheba ko Samuel yarundukiye ubuhanuzi bw'Imana. Iyo uri maso mu mutima habe niyo usinziriye Imana irakuganiriza. Abakobwa batanu hari ibintu bitandatu bari bahuje n'ibifu kandi n'abakristo barabihuje ariko hari byo badahuje. Icyambere ngo bose bari abakobwa nta muhungu wari barimo. Twese turi abakristo nta mupagano uraha. Icya kabiri bose bari bafite amatabaza. Twese dufite za Bibiliya tukagira na telefone zimwe Bibiliya. Dufite za WhatsApp na za groupe z'amasengesho tubaho n'inyigisho zo kuri WhatsApp ndetse no kuri YouTube. Rero mundi cyarasiba imistatu ku cyumweru dusohotse hono umuhungu umwe usa n'uwo tuce mu cyaro aranyegereye ati muraho ati nitwa Samuel ndasekunda kuzi twari nka batatu cyangwa bane ati nari mfite ikibwiriza cyawe none ndakubonye mbona urasa nk'uyu muntu ngo azane telefone nsanga ni yewe nyine ndetse wahise ushushanya uhuza uyu n'uyu ati nabihuje. Nonoga utuntu twaje kuri WhatsApp ukagira ngo hari icyo gushoboye uburi inyuma uri wo kugirirwa imbabazi kuruta abandi bose. Petero baravuze ngo none si umuntu nako Pahoro n'abaranaba baravuze ati muzane tubatambire n'Imana zatuzindukiye. Baratereka na Petero byamubayeho kugira ngo babereke kuko badakomeye ngo bambura imyenda. Baravuga ati reka si twebwe twakoze ibi ngibi n'Imana. Ati cyakora twende tutababwiye amakuru. Imana ntigeze ibazwa mu biti bingibi musenga n'amabuye. Muri bo bavuye imvura mu bihe bitandukanye kugira ngo mweze umwe. Nizikora ibitangaza yafashe n'abanyamahanga. Barakunda barayumva. Niba kugira ngo hari icyo ushoboye bazaba bagushese. Uzasubira mu cumba usenge ko ntacu ushoboye. Dufite ibyo byose ariko tubihuriyeho. Icya gatatu dufite ayo sa amatabaza bose bari bakeneye gushakwa. Twese dukeneye kuja mu ijuru. Icya kane bari bahuriyemo bose ngo barasinziriye tugera twese igihe tugahunikira. Icya gatanu bari bahuriyeho bategereje umukwe tegereje Yesu azagaruka. Icya gatandatu ngo bose bumvisha agasako kuko twese turasumva diskete tukumva n'indirimbo n'inyigisho agasako karabaye bose baricu. Itandukaniro ni ibintu bibiri. Bamwe bari bafite amavuta abandi batayafite. Icya kabiri bamwe bari biteguye bategereje biteguye abandi bategereje batiteguye. Itandukaniro ry'abakristo na amavuta. Kurya ijambo amagambo arangana kijya kiyaryosha na amavuta. Indirimbo zirangana uburyohe na amavuta. Twese dutekereje kuja mu ijuru ariko ntitwiteguye kimwe. Ndashaka kubabwira kwabo babaye maso mu buryo bw'umwuka kandi basinzira mu buryo bw'umubiri. Ndangije nkubwira ngo iroro tiri kwica. Iroro tiri kwica aba mu mwuka haba mu mubiri. Imana igukangure ariko nawe reka nkubwire hari igihe tugira ibitotsi kubera akazi kenshi. Wagira ngo urazuka kuri kw'Imana. Telefone yawe irwa hiri. Umuntu araruha ku buryo atabona igitanda
kubera ko amenyereye icumbi uko kwingana n'ingano y'igitanda, gaterera ikote hariya kubera kuruha. Yarebye televiziyo n'imbuga za WhatsApp zatuciye umugongo nk'uyu munsi, abantu bashize bapfuye, abandi bakwata amafaranga utari bubone, havumbutse n'andi makwe mu miryango uhagarariye. Abana bagutelefone ko nta minervari, amaso yabyiringiye yarusha vimusozi, ibitotsi byakwishyura na raporo y'akazi, ufite ideni kuri banki, ushaka guteza inzu uhenda kandi bagutinyira. Itangaza kira seba mu bantu bari bakubashe, umugore ntaraje kudefuriza no gukora uniformité y'umutwe n'inzara n'amayelene ngo bijyane nk'ensemble. Ibyo byose nturabibona ntubifite, karyama kwicura bikakunanira, tangira gusenga ukavuga ngo mwami Imana, ukayura gatatu usenze rimwe, hakaza ivanga. Reka nkubwire, ntujya mubona ko rezo ya telefone ibura umuntu akayishakira iboneka. Alo ntabwo kumva neza, reka alo nubona birananiranye byukuve mu cyumba wambare nk'ubuzindutse uje muri sitaro gushaka network. Ibintu byose birashakishwa, abantu bakoresha ibyombo bageraho bakurira igiti kugira ngo babone network. Ariko twebwe duhunyije nuko turasinzira ngo turaba dusengeje ngo murukerera ukareba WhatsApp kumva radio France Inter, isazi kabazirageza ukajya muri douche urwana n'akazi bukira, kandi umenyereje umubiri wawe nuko niko umenyera. Reka nkubwire bene data, uyu mubiri tuwukoresha cyo cyumwirinza ngo namwe maso yanje, namwe matwi, nawe munwa mubiri we, mwese mushimisha wankuye mu ngo hijaremwe zose tumushime. Imibiri yacu yarindwe n'imitima bitazaboneka umugayo. Reka gusunzira muri urugendo. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iduhana n'imigisha. Bankukanda cyane. Tugiye gusenga, sivuga ngo Imana twirukane ibitotsi, ahubwo twirukane mu ibitotsi. Hari igihe umugabo umwe yambwiye ijambo rikomeye bazuri gucuranga, yabonye abantu bafite ibyapa ngo barimo bamagana sida, ngo umunsi wo kurwanya sida turakwamaganye turakwanza. None harabareba arababwira ngo ese sida iri ku musozi, ngo bakwiyamaganye ubwabo ko ari bo bayirwaye bakanayanduza. Ndashaka kubabwira iki, tidusengera Imana ngo idukure ibitotsi, twenyine tubyiyambure. Imana ifasha uwambuye ibitotsi, ariko tikubyusa ndikuruga ndakomanga ukingura ndinjira mu wiwe. Bakukanda gatoya dutambira Imana. Yemwe mwabushoga Imana mwihangane ibihe bito, muri wa muguhoraho tuzabona ibyishimo. Hasigaye igihe gito intambara ikazashira, hasigaye igihe gito intambara ikazashira, tukarogwe iyi si tukareka Imana yawe. Mu makuba no mu byago urikira umwami Yesu, buri munsi